чорум саволи Ҳабиби Али аст. Мегӯяд, ки чаро мардуми мо метарсанд, ки аз ҳаққи худ дифоъ кунанд, хоҳ дар берун бошанд, хоҳ дар дохил. Кӣ сабабгор аст? Худи мардум ё каси дигар? як гурӯҳи мардум албатта метарсанд, намешавад ҳамаи мардумро бигем. Масалан, ман шумо аз гуфтани ҳақ тарсидем. ҳоло мо далел мегӯяд, дар 30 соли истиқлолият чӣ бояд мекардем, ки сатҳи зиндагии мардум хуб мешуд? маорифро бояд пештар ва бештар мустаҳкам медошем. ин муҳоҷир 2001 аст, ки чаро то имрӯз як бор аз муҳоҷирон интервю нагирифтед ва чаро ки як бор аз аҳволи муҳоҷирон намепурсед? На шумо, на дигар рӯзноманигорон. Ё ин ки рӯзноманигорони тоҷик қасам хӯрдаанд, ки бояд аз аҳволи муҳоҷирон пурсон нашаванд? ман ният дорам, ки имсол худо қувватам диҳад, ки Тоҷикистон тамом шавад сафаром. ҳатман ният дорам, ки солҳои оянда дар ин мавзӯъ баргардам. намуш билозуб аст, саволш аҷоиб аст. акай далер наметарсед, ки турма мешавад ва боё дар ин бора фикр кардааст ё на? магар аз пушти гуфтани ҳақиқат агар мо турма шавем, пас чӣ кори дигар метавонем карда? мо ҳақ гуфтем, на зидди қонун гуфтем, на зидди инсону, на зидди дин рафтем. собир ҳамид мегӯяд, ки сабаби қиматшидани орду равған дар чи аст сабабаш? монополия. болотар худатон суол дода будед. хуб, номаш олами ҳайвонот аст. боз дар поёни суол шудааст, ки лутфан суоли маро ба хотири он ки номам олами ҳайвонот навишта шудааст, хат назанед, ҷавобашро интизорам. хуб, далели эмолӣ оё метавонад аз раиси яке аз шаҳри ноҳияҳои кишвари азизамон мусоҳиба бигирад? як сири дигар бигӯ шумо. ман бисёр мехоҳам, ки дафтарҳои матбуотии раисони шаҳру ноҳияу вазиро бо ин идея ҳамроҳ шаванд. ман аз шанбеи оянда тасмим дорам, ки раис шанбе ё шанбе бо раисон ният кунам. ҳар шанбе пушти дари ҳар раис шавам, ки рӯзои қабул аст, бубинам, ки воқеан раис қабул мекунад, чӣ мавзӯъ матрах мешавад. хуб, дар ҳамин ҷо бояд бигӯям, ки мо чанд сол пеш хеле суҳбат карда будем. ин корро дар телевизиони Тоҷикистон мо мекардем. воқеан масалан рӯзи шанбе фармони президент аст. фармони президент аст, ки вазир аст, масалан намедонам раиси хадамоту агентиву ҳар касе ҳам кас раиси ноҳия муаззаф карда шуданд, ки соати муайян кунанд раисо ва мардума қабул кунанд. мутаассифона вақте мерафтем хелео дар ҷои коршон набуданд, баъд пайдо мешиданд. вале ин кор кардан чун фармони президент аст, барои бояд ҳеҷ муанеаге фикр мекунам нашавад ва ҳатман худшон мусоидат кунанд. чун мешавад, ки ҳатто метавонед дали фармони президентро хуб чоп карда, агар ки намешад даст дар даст гирифта хуб рафта ин корро осон аст. ин ниятта дорем иншоллоҳ. умар холов аст, ки хуб далел як журналисти ҳукуматӣ аст, ромиси радиои озодӣ байналмилалӣ аст. намедонам мо як рӯзноманигори мустақил ҳастем аз иттифоқи журналистҳои Тоҷикистон. хушбахтона ва албатта журналисти ҳукуматӣ. ба чӣ маъно? мо агар журналисти озодем, мустақилем, расонаи байналмилалем, барои ҳамин ҳукумат хизмат мекунем. албатта барои сиёсат не, сиёсатро ҷудо кунем, барои сиёсате ки имрӯз ҳаст не, барои ҳамин ҳукумат мо хизмат мекунем. хуб, Наҷмуддин Каримов аст, мегӯяд, ки хуб чаро аз мардум аз гапи ҳақ метарсанд. хуб, ба ин суол дар бораи ҷавоб додед. Фатҳиддин Назиров мегӯяд, ки аз далел пурсед, ки баъди аз шаҳри Ваҳдат ромид рафтанаш аз ҳоли ҳамон мардум хабар дорад ё не? ҳоли но чӣ шуд? хабар доред шумо аз он мардуме, ки шояд ное дар назар дорад, ки мазор надошт? бале, мо хабардор будем. як 10 рӯзи дигар дар тамос будем. як мушкил шуд, ки як ҷавона ба шӯъбаи пулис бурданд ба хотире, ки гуфторӣ ва дағал муносибат кард бо корманди пулис. 10 рӯз дар унҷа буд ва баъдаш дигар аз он минтақа барои ман чизе нанавиштанд, занг назанам, вале ман гуфта будам, ки ман 24 соат мунтазири занги шумо ҳастам. агар мабодо ҳар мушкил хуб, яъне далел вақте ки як ҷомеро хуб барнома мекунӣ, ҳатман хоҳиш мекунӣ аз он ки занг бизанед. яъне агар ки занг назананд, аз он қазия дига огоҳ нестӣ, то худшон нарасонанд, ки ҳамин қазия чӣ шуд масалан. бале, ман дигар аз паи қазия намерам, чун қазияҳо хеле зиёд аст, мавзӯъҳои дигар аст, ки паи оно мерам. 13 аст, мегӯяд, ки хуб дар ин барномааш дар назар дор, як нафарро бигир, ки сабт кунад. яъне медонад, ки худат тариқи телефон сабт мекунӣ. мисли ҳамин завқибек 2-3 нафарро банд кунем пушти дастгоҳ. бале, ин вақте хоҳиш кардааст, ки гирад суҳбат кунад, хуб меояд, зинда бошед, суҳбаташ хуб меояд. бале, пешниҳоди бисёр оли аст, вале барои ин бояд маблағе дошта бошем, буҷет дошта бошем. агар воқеан шумо муҳоҷирон мехоҳед, ки видеои басифаттар бибинед, фиристем пулашо, мо як аз ду касо банд мекунем, мисли яке завқибек намедонам пули ёро аз куҷо ёфта метия. абдулло мегӯяд, ки мақомот фишор оварданаш аз кор волид карданд барои сахт равишаш. ҳақиқат талх аст, дар ҷомеаи ғуломдорӣ ё Тоҷикистони демократӣ не ғуломдорӣ аст. инсоф кунед бародари азиз, лутфан аз рӯи имону виҷдон як бор ба як одам бовар кунед, ки ҳамон одам худаш бо имзои худаш, бо хоҳиши худаш аз кор метавонад бирад. хоҳиш мекунам, кӯтоҳ мегӯям, ки ман як бачаи эҷодӣ дар як ҷо 3-4 сол зиёд кор кардан наметавонам, чун такрор мешавам. ҳар идеяи наве, ки ман ба радиои Ватан меовардам, бо муҳаббат роҳбарият қабул мекард, вале ҳамон идея бо такрор мешуд. охи ман намехостам такрор шавам. хуб, дар бораи хуб гаиёи бозрасии давлатии автомобили бародар ном дорад Абдулло Б, мегӯяд, ки дар минтақаи Рашт гаиҳо моро ба хотири ришмон ҷарима мекунанд. хуб, тарафҳои Рашт биёянд гуфтааст, Ришт кормандони бида бисёр мардумро барои ҷарима мекунанд, хусусан дар тарафи Рашт.
خب من فکر نمیکنم که اون قانون قاعده قرار باشد که کسی را برای ریش ماندن در سر چنبرک جریمه کنه. خودت ریش میمونه اون وقت جریمت کردم و دایم ما صحبت کرده بودیم. من باید بگویم که نمیدونم هر کس هر گونه‌ای که میفهمد من طول چند سال گاهی از بیکاری ریش میمونم. من باید بگم که ریش من از ملاقی هم نیست، از بیکاری است. خب اینه من این روز ریش ندارم چون صبر دارم و هیچ بار نشد است که مرا کارمند بازرسی فقط به خاطر ریش من کرد. شاید به خاطر چیزهای دیگر، شاید به خاطر مثلا چی میگه سرعت بلند کردن بازداشت میگم من کرده است، ولی به خاطر ریش مرا من نکرده است. یک چیز دیگه من هر وقتی که اگر طهارت داشته باشم در هر کجای یعنی شهر دوشنبه اگر راست میوید من جای نماز داشته باشم نماز میخونم. خدا را شکر تا این روز این مشکلی بالای من نیامده است. بالای من اونی که نیامده است خب معنی اون ندارد که این بگیم که این کارها نیست، ولی این چون بعضی نوارها در یوتیوب هست که مثلا بعضی‌ها رو به خاطر شاید ریش نمیدونم شاید رید کردن چون خودشون اونجا برآمد کردن حتی رسانه‌های بین‌المللی دیوار نیست، ولی خودی من هیچگاه مثلا به همین حادثه که به خاطر ریشم یا به خاطر در کوچه نماز خوندن بازپرسی شده باشم خدا را شکر تا امروز نشده است و خدا کند که نشود. ما که ماشین نداریم برای ریشمون هیچ مشکل نداریم تا داره نه کوچه ها نه یگانی داره. گل ارشای نام دارد میگوید که میخوام با شما طریق تلفنی صحبت کنم. خب نمراتون رو نویسید. فکر میکنم خود دلیل میدرو کامنتاری ده اگر نه جواب میدم خواهش میکنم در فیسبوک من نویسید دلیل امامعلی همونجا ما میتونیم ویدیو زنگ کنیم نمیدونم آدیو زنگ باشد نوشتن باشد مرا در فیسبوک خواهش میکنم. یک نام دارد میگه که سوال به دلیل مرا اپراتور قبول کند من برای خلق خدمت میکنم. یعنی از شما گفتی که پول دیدن یک نفر این یک نفر آماده است که بی پول برای شما خدمت. اول خوش میکنم یک برادر یک صفحه نام و نسب خودتون که ما باور کنیم که شما فیک نیستین یک برادر عزیز ما هستین و در فیسبوک من نویسین ما صحبت میکنیم قبول میکنیم حتما. یک نفر نام دارد بدخشان وست میگوید که دلیل یک وعده داد که بدخشان میرود چون قضیه چی شد و چرا نرفت یعنی مردک وعده کرد باید میرفت. ویدیو را مردم یکم خطا فهمیدن اون پیشنهاد بود از بچه‌های نظامی قدرتی پیشنهاد کردم که یک گروه ژورنالیست را انتخاب کنید و با بدخشان برین وضعیت واقعا تحلیل کنن پیشنهاد کنن چون اونجا اطلاع نمیبرند. یعنی پیشنهاد بود که برید ما را بدخشان نه اینکه من میرم بدخشان. همین یکم خطا برآمد اونجا خطا فهمیدن. اگر دلیل یک وقت مصلحت هم کردیم که اگر یک گروه روزنامه‌نگار روان کنن میریم. ولی من در اون گفتم که ببینید این حال در هر دو طرف چون تفتیشات میرود یعنی ببینید گروه 44 هم میگه که رسانه‌های دولتی مداخله نکنند. یعنی اگر رسانه‌های مستقل میرن به این طرف مداخله میکنن فکر میکنم با فایده کار تو همون چی میگه آخر رسیدن تفتیشات فکر میکنم با فایده کار نمیشد. ببینیم که تفتیشات به چه انجام میوه و حتما در نیت داریم با کاب ستور با دلیل مصلحت کرده بودیم که خوب با بدخشان ان شاء الله میره چون بدخشان هم خوب تاجیکستان است من برادران ما هستن. این بدخشان مثلا کشور دیگر که نیست که قرقیزستان نیست که اونجا برای رفتن ما نشون. بله بگی دیگه نام دارد خوب سوال آیا دلیل نماز میخواند یا نه؟ با جواب دیم انتظار جوابش هستم. میخونم با قضای عذر از پروردگار. خوب است. در این نام دارد خوب if کراچی نامش بسیار نامی گفت با هم زبانه ما جغلای میگه که سلام دلیر نمیترسد که به همین حقگوییش 12 سال پشت پنجره زندان میره. نه همین خیلی سیانکاویش 12 سال محکمش نکنه میترسی. همین تهدیدهای شما همین احتیاط گفتنهای شما من هرچی جسارتم و خواهشم و میلم کمتر میکند متاسفانه. از 2013 ما گفته ایستاده ایم نمیدونم برای چی ما باید باز هم سوال داده است که باز ناحیه یوان هر دویتون روید گفته است مسئله زمین فروشی گپ زنید گفته است روید گپ زنید نصیب یوان در روی خط میگیریم نباشم برای رفتن خسته نشی ذوق بی خسته بفرشی نظربگ حیدرов میگوید دلیل به کدام شهرها رفته است و خودش رو چیکارا میدوند. شهرها یعنی تاجیکستان در نظر داره فیلم تاجیکستان شده. خب بغیر از مرغاب بغیر از نه خوالینگ بودم خلاصه بغیر از مرغاب من تقریبا در همه منطقه‌های کشور بودم. خب کارل مارکس نام دارد میگه سلام علیکم کی دلیل یک سوال با شما کی ما مردم تاجیک از غلامی و غریبی آزاد میشه؟ شما آزاده؟ بله من خودم غلام نمیدونم الحمدلله. خلاصه از عاقبت آزادی؟ بله من خودم غلام نمیدونم. من خودم نمیام با زبان خودم بگم من غلامم و در غلامی ام. تمام. من هر چیز قبول دارم از پشت گپ حق هر چیز بالای من میاد من گپ حق ان شاء الله تا اونجایی که میتونم خواهم گفت. ما هم همین گونه.
خب канун Абиев мегӯяд ки далел аз қазияи чоршанбе чӣ медонад ва ангуне ки медонем шумо аз чоршанбе вақти ҷонибдорӣ кардаед хелеҳо ҳатто карикатураам кардан шуморо ба фикрам баъди не пеш ай вай буд карикатура пеши ай вай буд бале хуб хелеҳо алайҳтон мақолаам навистанд ба фикрам не чӣ шумо аз қазия чӣ медонед бубинед барои ман ҳеҷ вақт як нафар барои баёни фикру ақидаву назару андешаш набояд маҳбас шавад бо он бояд корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронем тамом ҳамина ман мехоҳам агар чоршанбе зидди миллати ман миллати мо тоҷик чизе гуфт шояд аз нодонӣ нофаҳмӣ эҳсос он бояд фаҳмонда шавад фаҳмондадиҳӣ гузаронем на ин ки бурда маҳбасаш кунем Шакур 2113 мегӯяд шумо одамои боварии мо ҳастед фонди хайриявӣ кушоед мо маблағ гузаронем камбағалонро ниёзмандонро ёрӣ расонед хуб бародар завқибек дар ин кор зиёдтар шавқ доранд таҷриба доранд барошон бинависем мо дар бараш рост меистем Ҳабиби Алӣ боз суоле аз Ҳабиби Алӣ аст мегӯяд ки дар Тоҷикистон ҷои кор нест гунаҳгор мардум аст ё каси дигар гунаҳгор ҳамин аз Ҳабиби Алӣ сар карда то ману завқибеку то ҳама дигар азизо мо гунаҳгорем ки барои худамон ҷои кор муҳайё намекунем ин бародар моро бисёр бад эҳтиром мекард Ҳамид Карзай ном дорад мегӯяд ки ман мехоҳам ки ту Завқибек раиси телевизион шавӣ далер муовин шава ва ба дарди мардум гӯш кунед биё агар шумо не ман раиси телевизион намешавам хуб далер раиси телевизион мешавад чӣ кор мекунад ман гуфтам ки болотарин вазифаву унвоне ки дорам намехоҳам ҳамира аз даст диҳам мехоҳам коргардони синема бошам ҳунарманди театр бомонам ва кори журналистима идома диҳам тамом Мурод Муродов мегӯяд чӣ кунем ки мардум ба якдигарӣ боварӣ дошта бошанд баъзан суолҳое ҳаст ки ҷавоби кӯтоҳ наметавонам дода Завқибек бароям биёд ма Таҷик Голд мегӯяд ки хуб ҷавоб ба акаи далер чӣ шуд у магазини соҳиби мошинбозор мо аллакай ҷавоб додем болотар бале далер беномша бихонам аввал бени ном дорад мегӯяд далер ободии ватанро дар чӣ мебинад ободии ватан ҳоле ки мо берун мебуроем майдони Сомонӣ поин мерем Сафина мегузарем Гулгашту боғҳо вале мутаассифона баъзан проблемаву мушкилиҳое ки дар назди ҳайкали Сомониам мебинем ки дар назди боғи Рӯдакиам мутаассифона иноам ҳаст нархи билет мегӯяд Меҳроб Ҳайдаров нархи билет ҳайда боло гуфте ки нархи чипта агар гарон аст нахаред аз аму ширкат хоҳиш мекунам як сол аз аму ширкат истифода набаред маҷбур мешавад ки поин барад дигар илоҷ нест чун ширкатҳои дигар ҳаст аз онҳо истифода барем хи Абдулло 14 савол чунин хуб ба Русия аст вопрос может ли такой смельчак быть аварийным журналистом намедонам аварийный журналист чест другими словами в случае любой чрезвычайной ситуации будет смелым и снимать ситуации там и сделать так, чтобы люди были обеспокоены. тарҷумаш ки ман нафаҳмидам чӣ мехост хуб мегӯяд ки савол чунин аст далер метавонад журналисти ҳолатҳои фавқулода бошад яъне ҳар ҳолати фавқулода шавад далер дар он ҷо бошаду вазъро аз он ҷо навор гирифта мардум дар ташвиш ба мардум расонад дар назар доред мо таҷрибаи охире ки доштем бо бародар Завқибек дар марз будем дар Қирғизистон варворух соли гузашта ва пештар аз ин чандин таҷрибаҳои дигар буд вақте ки масалан дар ноҳияи Хуросон об мефаромад ё ки дар Файзобод чандин нафар таги ярч монда буданд ҳамун лаҳзае ки як рӯз баъдаш ё ки дар Муъминобод буд як таги хато накунам чанд сол пеш сел омада буд ё восе буд хато накунам хулоса дар ҳамун ҷо будам ман боз инҷо ша биги ки ҳамчиша ма буд савол ҳол бе охирош хулоса ман дар ин хел ҳолатҳо будам ва минбаъдам омодаам ки дар ҳолатҳои фавқулода дар паҳлӯи мардум бошам хуб ин рӯз як нафари дигар занг зад ба ман аз дӯстони ман буд хуб занг зад гуфт ки далер ҳамин видеоҳое ки мекунад ба хотири ин саволро ман бояд ҳатман медодам чун аз ман хоҳиш кард ки наворо мебинад ки ман ин саволро додам ё на хуб далер ин видеоҳое ки мекунад фақат ба хотири ютуб мекунад ё мегӯяд аз яъне ба супориши касе аз хориҷ мекунад ва аз хориҷ маблағ мегирад ин як масалан чӣ мегӯянд тӯҳмате ҳаст ки ё бигӯем тӯҳмат ё як назаре ҳаст ки алайҳи ҳамамон ин аст масалан дар соли 2012 маро ба ким гӯё ки ман аз хориҷ комментар маблағ мегирам ҳатто комментарам ин аст яъне ино фикр мекунанд ки вақте як нафар аз камбудӣ мегӯяд ҳатман аз куҷои маблағ мегирад намехоҳад бипурсад ки хуб далер аз каси аз берунам пул мегирад то ин гапҳои наворҳое ки мекунад яъне карда истодааст ба хотири чӣ хуб иша кӯтоҳ ҷавоб диҳам дуруст ман аз хориҷ маблағ мегирам ва он ширкатам ном дорад ютуб мешавадми бале дигар ба ғайр аз ютуб ки 2 моҳи охир ман аз ҳеҷ куҷо маблағгузорӣ намешавам системаи банкии мо хушбахтона чанд соли охир ҳамин гуна сохта шудааст ки ба ҳар нафаре ки агар 1 дирам аз номи ҳар касе хориҷ ворид мешавад ҳатман таҳти назорат аст
اینا بچه‌ای که در سیستم بانکی هستن از من بهتر میدونن. این دلیل و این جواب که دیگه من از بغیر از یوتیوب از هیچ جا دیگه مبلغ گذاری نمیشم. خب در مورد این ویدیوها را برای چی میگویم من؟ به خاطری که من و ما اکی بگو برادرای دیگر باید بگیم. بارها میگم که در اینجا میخوام بگم که 2 ماه پیش 2 سیاح روس آمد و شرمنده شدیم پیش میلیون ها تماشابین. خب برای که اودیتور اونها همه خارج است، 99% خارجی ها میبینن. ولی این که اودیتور من و برادر ذوقی بیک و دیگرها اودیتور خودی هم شاید 1% خارجی باشد، 99% اودیتور خودی است. بیاد لطفاً اجازه دید محبت کنید، نیاد یک سیاح روس یا یک سیاحی نمیدونم اروپایی و آمریکایی بعدن این پرابلم رو بگید. ما بگیم این پرابلم رو ما بگیم و حلش هم دست ما باشد. در خارج شرمنده نشیم، خواهش میکنم. به همین خاطر ما با این موضوعهای تنقیدی رو آوردم و در این برابر از پیشرفت‌ها نیست خدا را شکر گفته ایستادیم. از پیشرفت‌ها برنامه داره بسیار. همین پیشتر ویدیو داشتم اسفره روان شدیم یا دنغره روان شدیم. دانشگاه دنغره را ما گفتیم، مجموعه ورزشی دنغره را گفتیم، راه‌های اساسی دنغره را گفتیم که متأسفانه راه‌های پهلویش خراب است. یعنی پر گفتیم ما از دنغره و از اسفره نیز همین گونه. ما واقعا وقتی که میریم میبینیم یک بینای به حشمت، واو، دانشگاه دنغره، چخیلی را باید نبینی، باید به ایمان باشی که را نبینی. ولی در پهلوش وقتی که یک خانه افسرده ریختگی یک شهروند عادی را میبینی که یک زندگی خیلی فقیرانه دارد، از ایشان باید بگوی از اونشان باید بگویم. بگوی دیگه باید بگوی. میگه که همین سیمچوبی مرا هیچ که نو نمیکنه، در حالی که بیچاره پولی برخ میته سالها باز، ولی باید او را هم بگوی آخی. خب اون سوالی در مسئله کهندیا رو داد، در مسئله سرود یادین هاشم شما همین سرود خطی جواب داده و معنیش نگفته. یعنی او شاید میخواست که بگه که دلیر از این وطن میرود یا نه. نمیریم هیچ جا. اگر میریم شاید موقت میریم، ولی دور رفتن نمیشود و دور رفتن از وطن امکان ندارد. بازار صابری که شما دوستش نمیدارن بعضیا میکشد خاکش، خاک و خاشاکش. خلاصه خاک و خاشاک این وطنت ارزش دوست داشتن دارد، دیوانوار دوست میداریم، هیچ جا دور رفتن نمیتونیم ما. ولی متاسفانه در نظر اونایی که ما را بد میبینن فکر میکنن که اگر اونایی که وطن دوست میدارن فقط باید تعریف کنن. فقط تعریف. خودت مثلا اگر یک رئیس ولایت تنقید میکنی خودت وطن دوست نداشته، خودت اگر رئیس شهر تنقید میکنی وطن دوست نداشته. یعنی ما مگر به خاطر اون که با کسی مخول نیست این کارا رو نکنیم. ببین من کوتاه یک چیز دیگه جا میتونم. البته این در سطح این بزرگوارا هیچ وقت با پایه اونها نمیرسیم، ولی لایق از تمام ویدیو گزارش های ما سخت‌تر یک جملهش یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. پشت این جمله باید چیکار کنیم لایقه؟ یعنی چی تهمتش بزنیم؟ زنده میشد باور کن حتما تهمت‌های همین گروه ها میزدنش. خب چیکار کنیم؟ یعنی بزرگوار لایق وقتی که این جمله شاهکار را گفت از پشت هزارها ویدیوی ما ارزش هم یک جمله لایق نداره. خوب بینندگان نوارهای سامانه‌های اجتماعی ما و دلیل عملی در همینجا خوب صحبت ما به انجام میرسد و همه این سوال‌هایی که با ما در پایین اون نوار گذاشته شده بودند و همچنین اونایی که با من زنگ زدن یا که طریق پیامک فرستادن دادیم. خوب از شما فقط خواهش شما همین است که نوار ما رو ببینید و اگر هر چیزی که هر اندیشه‌ای که دارید زیر اون نوار بنویسید. فقط به تحقیر حقارت خواهش میکنم. خب اگر که تحقیر حقارت هم میکنید عین حال تا امروز ما با این کار عادت کرده هستیم. خب اگر عقل و فهمیش نمیدونم طبیعت شما چنین است ما هیچ کاری کردن نمیتونیم، میتونین حقارت هم کردن. خب در آخر سخن بگم. بله خواهش میکنم از صفحه دلیل عملی هم دیدم کنین گاه تبلیغ کنیم همینجا. ما از صفحه‌مون رو نگفتیم. بله. خب تو صحبت‌های دیگر ان شاء الله در نظر داریم در آینده چنین یک صحبتی که فقط سوال بینندگان داده می شود یا کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک نمیدونم یوتیوب اینها داده می شود با دیگر نفران نیز برگزار نماییم. خب تو برنامه‌های دیگر برنامه‌های ما رو پیگیری نمایید.